she makwa ba ediba attention TV so ayemu nuaba na natili na ene ya sandi enhwemu attention TV so wo subscribe now like now share now do comment ne so ba ye beka ma fefefe ne onti ase ne de aduru ahimfie ankasa ene ye ba besua ahimfie mu nsem ne onti ase ne yaji ho achi wo ye fie ne bi okra didi ho kokonsa ene ye ba besua ene menya ohene kasie wo fidua we ma oba be kyerɛkyerɛ enyema afa ahimfie ehum metwa me ho abasisi me ba me de ni betu da ne enkomo no ya twetwe Some makwa ba biom ediba attention TV so Queen Vasti say Christmas edri mobrohufo asem mobo se one cedi mpo na wo benya fafa number we so na fama no na nyame ebe omwa ebi opportunity bi mpo na wo pe bia one cedi na wo beyidi abo mobrohufo no obetimi ede afa so abo ho na wo nsura ebe free ede aba Queen Vasti say boa foundation we na wo boa nyame be ye okesi obeyi wa free adumu akọ adumu sata we mpo na opese wo de brand na bebia wo ho ne wana wo ntimi emba frɛ wo number we so na wo frɛ na obeje so no aba no abefa enema no ede abre mobrohufo no fefefe 0548 302985 Queen Vasti say frɛ no na obeje wo so na aboa ehiafo no fefefe ejanka asem eyeya ene menya ni Joma ewo efia daddy me mo akwaba ediba attention TV so Mejiusu oyima okay daddy ni Joma ndi say nye din second na say third na say oyedey mechia gamanche gan state manche okay kini teko true okay the second okay machaya asne ni boy the 7 okay asne manche okay machia sota ni note Caesar okay the moderator okay edima Joma assassin okay mjoso ndase bibire okay daddy yo edin nankasa ni ayi ama Okropong wow the first okay wow wow akonwa no a metiso no ne din akwashonche odi ba kasafofro Muhammad mi achira say something like a chief justice of the land of Joma okay Ablekuman Joma okay the chief justice and defense minister okay wow that is the meaning of akwashonche okay ono na ohwe boundary a kuro no ohwe boundary ni so kire boundary okay akwashonche pe na to me kire boundary wow wa hinsem mu okay ono pe na akwashonche nso pe no demarcator asase a obekire wo se fa one plot way fa half plot way ko fa way only da akwashonche okay obi ani ho debi ohine kran ko enwrem wow ohine no ti akwashonche no streso okay the chief okay tin akwashonche na me the president of Joma Traditional Council right nti all the traditionalists ewo Ablekuman Joma nyina omo wo president in nsem which means that akwashonche okay that is the name okay daddy ye mo akwaba yana say the Bible ka say emre bi beduru a obehwie enwosa na gwamrantie ene omo ye young we ne yeso no sa na ahenne ne sese eduru because first ye ka say obi yo hina na ye nkwakorafo ena eye ehene sese de emrantie ene emaba wani nyina aye ahema daddy ye dase na me ahiraw daddy me bisa o say ene why ene yo hene who is second oh okay say ka ohinia oyobi a yede no etu oman no as a leader okay yemfa ne say dia gate eti okay ufemu ansana u badan no okay na
yɛmfa nse gate no na yɛ ohene no wan fa ne mu a wo mma na sɛ wo fa ne mu ho na wo bɛba betu nkrofo bi te sɛ wekunupa head of family jase ono no se hene akwahonche any room the chief priest womo mo chefita ne we no omo ye mo no mo ye the chief priest to hini ne de saa nipa fo na amabo mo den no wekunupa jase che akwahonche any room omo dosu senche wo ho atofuche wo ho edosu pa ba the four nkrofo four na amabo mo den no omo no mo ye the head of the town anase krona nkasa na omo de omo ba o masene foforo na ye chief na omo de aye gate ana sandboard kroni na nhwe no but penifo no shekire that is the ahinsem said there etobia na ekonwa din ene said there etie na adwuma a oye e wo kronum said ma kire akwahon chede no mo no saa na tie edase daddy ya ye behu na ebinim de ahwene se na ebi gugu onsa ukomu yi na ebi mu de atoto omonan etresen kwase bi wa mitimi hu bi wo krom obi won kra na on hyeche but bo nsi no de ahwene ni bi ato ne nsa bi wa no de ba ku bi asanso ato ne nsa de nti na moyesa ohima asema wo bosu na ye oha okese ama Greater Accra na Ganland and Gan chieftaincy issues. And then Indian some were Accra, I yes some way beer. I yes a function. Ubia person find your life because Greater Accra and Ganland in Abe yes something like a big city at the all the regions. Enti obia sabi obia ma ne bag so a obankran na omoban so a our culture no they like it na eyo omofe how the Gan culture is so omoba sabi omombesa omonkofie nkobisa ma ye mom na omakọ kwanchen akototo anwunie no se de wo ka edibi atututu omunsa na ade na ate but wo hwe ma ho fa medite asese a mede be kire wo ade wo hwe yemfa nhya ase because we ye ade kese pa yemfa nye life ye freno afili sa afili yenton no keke wo ba bia keke na ebi mo aye Chinese one be rubber one be afra. Into ko marketa obenya sa rubber ones no e bright chen we. Okay. Rubber ones no ye shen pa na no makoto no omo ahye. But ansa na ye be hye usadi afili ye do be hye dem na ya ka kokuo mu nsam akyerewo. Ye hye ne keke. Sa afili ye de hye wan kasa na ye de utre konwa no so wi a ansa no beti afili kasa o kasa pa o kire wade ko menko ye wi menye wi o kire ade pa ye be fan say is like something like tesba wow a spiritual powerful thing ye nshakeke se ka wo kwa kofuru ubenya accident obeka che se ka we menfuru ko ha fa ha so wo ko kan sem bi na asem na wo kwa koka no edio how beba afili be kasa kire se men kasa asem yi wow uti ni voice udi ni da udi ni sorry yen yi wow enye rubber ones ni do mutumi yi na mo da to obi nso tumi yen yi you tumi yi mfre wo nsam da ye de be hye wo nsam no se nhye wo nsam saa wow kosi se obewu sei bia ati anaso how bi aba ho na ubeyi a ese ono angasa be kire wo amamra wo de beyi no any amamra wo besade ahye afili we very powerful yen hye saa na senia meye mabeye akwahonche ana Joma kro no penny
me da Joma abrekuma krona no no ama be penisisia se bio me free ho nyame frɛ me na me ni ho ye di saa afili be ko senchumi senchumi ekonwaden mu akoto wo kosi se ye be ye mayie na yasasi obi ti se mia biom na ye di we nu de mimi hye ye no eno na de be hye no ye nkoto foforo because ekonwa no edidi so nti se ne mimi ye first no so obi foforo be hye we obe ko second eno na efre no the first, the second, the third, the fourth. Not just I feel we nipa be 10 ashe inti ebe fra the 10. Ti mejuma me ma ye no ubeba beto yaso. Ye di ma feel be show na watu yaso. We na ye de go nsane ye nkon no e chere traditionally. Gan adangbe ye dressing no. Aka ahaban a ye fra ne nyanyena a ye de beka ho na mahomfama no na ye pepepe edimu yes ko nyanyena no nso e na nwene ewei e something like a spiritual protection for the kings or not chiefs or the queens se nyanyena ne beka ho a kro na mi di hene wo mu no emuni amanyi na ta mechi because of amu say masiesie me ho enti se wotu edura we beji ahwene ne no nyanyina ebeji emma enka body no enu na ahyase ye de koku ye de nyanyina no ka ho ututu entu wow uye de obeye bia nya ye nipa ne gina ho enna ye de akwamu ntokwa no ye de wi ni ye asegan ankan ye ne ankan saase na free yensem wow enta anwene enu so e wotumi pa afide ye di hye ye nan no se ye de wo hye dem hye we ansa na ye hye wo nan e wo left side cause we no be ko right side na aka wo nan na wo nan no so ye fra no hihye ye fra no hihye ono so na adwuma oye e kire se asase ra because udu na usha na udu nan esese fom e kire se wuni that crow no asase ra hoye udia enu ni hihye ti obi ohun se da wo nan no ohun se wo ya asase ra na wo na wo tumi wa asase no so se wunanti wa asase no freely ye amamre ni niam se wo ye nyina enti anu so ye mfa nye life se udi ye life a se wo hye no right se udi hihye no ye life a ende ama no tumi toche ni anwene no bi ni niam ne amade to omunan but ye hu se wo hye no wo left side a je tumi chiu wo sa amamre yesi kusumbo mimi ya kusumbo president amamre ni rituals ni we gan adangbe president me so na me da wow enti me hu se wo hye saa hihye na ma hye wo me left yi wo hye wo left a me won kwan se bisa wo question bisa wo asem se ekonwa ben ana kro ben ena wo diswadi ena wo hye want me an ye anu ye a mema wa ye aba right wo challenge me a mesama wo wow ye be fro sana ahino we nsu no se udi ye life a se wo hye no wo left enye right ba wo yesi obi ayinfo nkitwa no like ochami obehye anwene baako we ye ma no baako by the end time amfa adwene no bi amma ha eye we owotumi pa afali no osuchen we mu ni na yesi asafo ache ana ochami ni senche ni atofuche mu omu na obehye we baako omu nhye we into omu na behye we baako pe wo mu ha ba wo hye we na
ansa na wo de we bi beba be ka ho no na che se eye protection bibi na wo de support we na ne ho nye den wo ko program eye because eye na de to challenge okay challenge ba ahinlie mu obi wo ho dress an wo de ti wo no na eye ne ya on to me ntobi and on to me say ne ho like that nti ho se de wuti a wa dress a wo de ti wo no ma owo aduru bia na watu wow nti eye ni sa program no challenges wo mu pa obetumi kwa eye ase obeduru fie no masa na oyare obetumi da shedem more than 1 week 2 weeks outside no yare so bia nem ya to ade abon na ho fama de call program no ande mo ese wa ho fama no enni mu like a king sene be ya bibi wo mu adesua na ekechiri kakra won kran henie mu ba nyame adum ye youth na so na wo kan ye youth na ye ba no ya sunya di pa na normally no me apostle wow na ye ka sunsun masamo a ye ni mu pa wow se ye sunsun adwuma wa obe hu se nipa o kasa ye ni djuma oye no oye sunsun nipa ye nyame de che daddy ye da say ene ni Joma the first wa me esua nema meti ha no me a me hoafo me say yes enye painful kra nko na nimu de emrantie so eba no ahensemu a omunim de pa ene wa kire say kawana ehye nensa white no eye afale no ye wa rubber de ho the China de a obi hye emrantie no okro no ma hyehye ni de okwa akun bibio entokwa bi na eba besi o ekire no se obi kura pese o yi ne free ho a ekire no na wada ne ho so ye twa ye ho aba ye ba bebisa se asase ton ene nema ekoso a de bi edi ho komo ofie no ene yenya no ha ye ne na ba betwetwe nkomo ye twa ye ho aba sese enko ba bia share and comment ye ba sese Akwa biom ediba attention TV so still ani egusua eti nedwam ye papa wa daru de wo nedwanim dedendin ya na yegusu esua enema efri ne nche me wafo behind the scene me koye mano de menene kasa bi say that de enema wo wi ase ankasa ene wa me esua ade me san ene be papa e ba betwetwe nkomo ne ehu ne wo daddy me san akwa ba de ba attention TV so na mami daddy esase ton ye de bia ye blemu ye blemu mu ahemfofo no asase ba ko mutimi ton ma nipa be 10 no bi ku nipa enkran ha utimi nante ko ba bi obi timi ka chose we ha e media ko pes kabra na memfa ha ma na fa container ebesi wo container ba ko bi de besi etimi de ba nipa be 3 no mo ku wo ho saa ye bitwa ho akone abasa na osika ne yaje edi kwa daddy ene so asembe na wo e de kan ene de nsɛm akɛse nko ana wo mema so de e de hia me Madam Papa ha de ma won kosa ni ha e bia ene microphone no mo de nyina fa comment so e de banti bibia we bi se obi aje so my word o Facebook ani YouTube wo ene nkran ha sasensɛm de ye maso a na agikro ni na afa efre se nokre wiasem no ye ka japade a edimu a enu onipa unibia unyo bia enkoye ka enkoye dressing enkoye bibi foforo bia bebe asasi se onipa unihwi na wo asase quarter plot peda babia wo yodifu every say asase sebio empro asase ensei ade a ewo asase mu development develop na asase no da ho nko ana wo krata papa ne mansotwe bi ane ho a sa asase no sa wo to no 1 cedi ena 10 years no ubeto betimi aton 1 billion
because the price no dwane pa e kosoro pa ba ise na wo ka no problem no eya na kroni na edibo ahimfo ba be kire mu kakra se na bia me nuanom ahimfo nso be hu se me ka bia ma ade ba ko ama akoye se kwanchen asase to akodoso amane se biu akoye se langard ena to asase omone kwanchen asase tonfo because of se timamufo no pe asase a yenim the right way ye faso ana so be faso di anya asase no eno ni se ubebo ara ba bia efra no palace krona wo pe asase no wo mu no menko ohini po mfie ohini wo fie palace no eya ahemfo nyina fie like a parliament parliament no kwa ewo mse president no won se wo ne hu nyina penifo nyina ewo ho na ye bibia ye shemla ye bibia ewo parliament is like a palace inti se upe quality and asasi ansem ni ho a bora palace men koska se o matisa yesi ohini fie nie me ko hunu kukuem na me de nsan bi ne bibi kakra ko man no wa ko twa bia ma me ananse me ko hu o yesi jase hini fie wa ha o yesi asafache wa ha ananse yesi we wa ha na wako na sabi obi ahia sika obi anso ne ho no ma sabi udi sika ko ne nim a obema odi asan we chida yes into beji na wa frɛ ne bucket we bi anana ne ohwɛ one no wo fie ko kire osimase enwure mu ha no mu ko kire no bra na ye ntwa ma no bia kwara no kwa ko kire no so shipi no so di ama obi foforo yeah uba no nim by mun na mu hye mu o palace wo mu nim bebi a ye de ama ne bebi a ye mfa ma nti se na ye hye na nipa no ba ye so adwoa bi ba beto asase ope 1 plot ye na price be na ye de ma no se na ye de ma no sika no enko nipa ba akonsem sika no ko palace no account mu na de se ahemfodi na yi kakra mu obi a no se se asa na me ye mini ma ahemfodi na Wednesday ye hye mu na Saturday nso ya san shia general meeting by the bia 9 o'clock 10 o'clock edwumayefo di na ye call palace 9 o'clock mimi draw 10 o'clock every day Sunday penenim ana se wan be hu mi wo palace officer me wo palace no wo na me wo office nso wo ho edima assassin nsem wow ma ye no kura se akwashon rare estate wow for land special into akwashon nankasa ya akwashon na ofre asase no so ehwe boundaries no so e market asase no akwashon na ya create no estate and property nice into upe bia uborawa ubeko all the rules and regulations di nya asase na yenko ton asase ya ton ama obi dada ye krata mo nipa no na ya san kwa ton ama wo ye nyesa wo because your database form ayaye ye be ma wa ko fem wo be kire kro a wo free mu mi yesi sika wo di ba be ma ye kro be kire wo mu wo be fill that data form no na data form na ye no sisi ano ye the whole Joma land be obi o wasase bia wo Joma bia sa data form no yekita nti wan be fa form no yekita wo plot number no obi bia wo we nti anim se wo ni krata ye go so ye regularization hu Joma kodi abansem kakra because of waterways nsuo no mu ye kodi omsabat nyame adum ma bo me modi ado e kire pa ye ba be regularization obi abenya ni krata okọ lansa ye be register ma no wa hunta sa se tono womo mu tono kwanchen na nyasem because uko hu obi na shipio ya safacha na safoni na also mi pe plota ode obeka ko ma wo plota woni mu say be ya register plot no ana nipa no kra wo database wa be fa form wa fili bi kra na ya ye ndencha ama no okita ndencha
Enti wo do wonsa koka ye fra police station na kota nipa no de ne ndancha no beto no mu na police no niama bibia wo so a wo nipa no wo na wakoton second ye be chiw to illegal yes enti ye tu timamfo no fo te men kokwanchen enkoto asase that is the way yeah daddy ye da wano ase daddy say enkokwanchen enkoto asase ni Joma the first so wukọ ekwanche na akoto asase de ene na wupewuwo na ewu ofa the right channel na wukọ no ho a obenya asase ese 2 plots na wupe 1 plot na wo de ekota kra ba bikitu bi kra wo uti ebeto na wope adwedwe wo stock kra na pese wo de siso a wo de ekọ ne nchen na so wukọ kwan when omom de ahwehwene atoto omo na se China rubber fuwe ya sister ye betwa wedi nkran de oba no amfa de racha ne anya wadwuma ne onema de ne udisu ene beko ukrom ye twa ye ho aba na ye ba bebisa daddy say obi adini wunya hu obi a okaga bia na mema ni nyina adini nti eno so say nti ede na ba ni en class ya kire sen because me kra mti he ni de dey wa kola hu na oh ni maame wese ne de ba ye fe ene sen me twa me ho aba me ba daddy ene ye betwetwe nkomo afam some come behind the scene and then my course so oh is that my kwaba ediba attention TV so still ani ewo na kunyam ohire papa bi abrantie adwen ewo ne tiri mu bebre ene wa mayesu enye ono kra na menim se ahemfo me bi on friend database onya ni nyina ewo asase ho nti kono ho na wo moka de berada daddy me sam kwaba bi ediba attention TV na mama ohima daddy yakase ni eye hwan ye de no ase ni e fla kwala kra ye so di ni nti di eye de okay ane de mabande na maba kwaba ya da chwe example na group ase amen ye kan ni ya ewo nkran kasemu ena ye frɛ ni ti se senia se bi uko asante kasemu a nana okay uko ayi bi kasemu togbi saa na tie okay uko adan kasemu a nene okay ubankran kasemu a ni okay na ye kan ni a enye obia na ye frɛ na ni okay ewo abusuanom ye kan ni a obi a yedi na tren konwa so okay ono na efra ne ni se wudin eye aite a ana aya ana meli amoko ye wonkradin bebre okay ayoko mu ne sa edi bema yedi ni eka ho okay ebra yedi na tren konwa so okay oba yedi na eka ho ebra ide na atana ekonwa so nti eka ni a obi a odi ade okay enye abusuanyi na edi ade okay se ni beka ho pa na chese ide na atana ekonwa so okay that is based on what you are saying it say we a royal person and ye wo fi na ye friend ni royal person a ye de na atana ekonwa so because ye were royals no wo ho okay and na so ye betimi afre ne nana ne so ni dabi yetimi fe ne nana ne so dabi oh okay say me wo ma wo buy friend ayi okay ebusuani di ankasa eye ayi okay ayi family okay nti me u first born bi obewu no bia no ye friend ayi okay na u second born bia ye oba dede okay na ansa na meme ba ayi na amawo no ansa na me friend ni ayi se me friend ni ayi pe na chese edi na tena akonwa se odi ade okay ye friend ye se me bo na dede se me di na no eka ho a that means odi ade edi na tena akonwa so but ebusuani no bia ye royal okay but ye di ni no ka ho chese uti akonwa so ye di na no ka ho a uti akonwa so okay
nti emfa wo ntena konwa so ante sa wo say bia ye friend ne ayi na de akoye say owo royal no mo okay nti na ye friend sa no but on ntena konwa so ye ata ye den a obetena konwa so that should be sa ne tie nti na friend ne ayi ne aya ne adama ayoko na ayoko na ye frefe na ayele eni de keka ho okay sa ne tie ni Joma the first ya ni Joma akwashonche the first edina nkasa ye ni ayi ama okropong ni ayi ama okropong eagle the first wow the first ya ni Joma akwashonche ni Joma akwashonche the president wow of Joma Ganjoma Traditional Council okay daddy onkwaso udi no honam essay that's him na me shirawo so see etu ye nsafro yo na obae na daddy say obi pese oto asase ni bia obenya wo kire kwan ewe oh this year akwashon real estate na ya ye no ye di boa the whole greater Accra okay all the palace okay all the akwashons okay say upe asase wo the whole greater Accra be ye nkran asase wo iso wo di fa akwashon for no so a ubenya genuine land because you make sure say ube fa database no kro bia wo pass asase wo greater Accra ha no mo wo frɛ akwashon real estate ye be ma kro bia wo de go kro bia wo greater Accra adin ye be ko palace wo street na akoji asase no ye de ama wo eno ne akwashon real estate me no ma bet me afrɛ 0244 04 27 01 that the number ni biom 0244 04 27 01 no mesenu dos nso we nkwa na ye mimidie okay personal eno wa WhatsApp ono fra beba na de adenti we nkwa na ye menkwa me phone me cell phone ba no masin dos ba me sere so bi amfre se na be ya metumi anya asase pa e di amanipa no na wankonya asem medase so medase ene ye ni dade asua ade bebree meti ha na ma force misi wa asra to se enema ewo ewiase enye ne dade anke ye nimu se China krampo ka wanyina wo ho ene dade ya me asua ade pa o se beto asase brane ho na onya asase kama enye de be ema ana se bebi a wo ni po na se na asase ni bi na onya ema wa bebi fufuro wo ho do bekọ na wetimi abo palace wo no matimi ama asase fefefe enkoto kwanche ade na kwanche ade de woto asem na ubenya University Foundation enso ewo hom osi awbronya ye ba bedi ehiafo wada komoda eye yo mobro ho asem eye ja osi 1 cedi 50 pesos 5 cedi 10 cedi ne wo kotokomu bia untimi emfa emba udi momo ema no 0548 302985 University say friend no niam po na obi empabo akoton pa say empabo we de chime empabo we de o ma hyesa amempe atale we de o ma yesa amempe wo de friend na ye beba ho ne aba beje enyama aya mo sonfo na natili eni midakru ni nyina asemi editor papa bi which meto so ana ma story nkama mind we say ma me mboni din yo enti me mboni din mi si wo mi story pa me kwakwaje na ne de o mama me na me papa so me ne twetwe nkomo eho fie ha obusuwa wa ha ni osane no ase me di na chi say lo so be mama me ame me se ne so ana ma story ne yesua de bebre ahwefo medamase ese monya abre na motena se na mo hwe e wo attention TV so makra mo da se ne esan ebehia